Kuki Human Rights Council की माइकई की August की तांग कुनगा मथोई ngarang press release ama thulakli hariba press release asida palliba maroiba wafung khrana democracy amasung travel right mockery tawre NH2 da public transport amuhana sathaba si akan mamungda condemnation tawe bu wafung phungturakli Kuki Human Rights Council case RC na akan mamungda condemn tawre hariba si National Highway 2 Imphal Dimapur amasung Guwahati ngarang August ki tang kunga mathoi English ngani ga kunga tarukta National Highway 2 da public transport services amuhana resume tawkiba si akan mamong yaning de hari masi shanti nathi masi force peace ni hari tuan taraba praja sin haujuk ki oina justice speed reverse gi mangoina na state forces na duna undemocratic oiba mong na masu unconstitutional oiba mong sa thabani haina maral siri makhata na siro lasida palibana India government amasu Manipur government na claim tawri maduri passenger samaga kunga manga Kuki na namna taba kangpopi amasum nagana namna taba senapati karigumba thuaningdaba thawdu amata thoktana satpangam lebu wapam panbaga loinana thuaningdaba thawdoksing thoktribagi maramdi hariba highway sida sanitize amasum militarize tawbaga loinana Meetei civilian singasi akanba yamlaba security singna cover tawraga escort tawraga Indian security force singna Kuki gi ancestral land phawduna pubane hapu waphamsu phongtorakli makhata na sirol sida palladuna normal sigi mingda matau karamna community amagi miyoibu aikhoigi lamasibu phawduna puraga state na facilitate tawribano miyoi kaya ma hauji relief camp dalari masida natana justice phangdareba wapam phongdokpaga loinana masigi action asi Kuki tribe khatangda nathi masi India sida lariba tribal community singi madka sathabani amasum fundamental principles in India ki democracy da mayoktani masina hainingli madudi sathiba message ama piri tribal land tribal autonomy amasum tribal ship majoritarian agenda da secondary ne ba wapum yawn phongtokli makhata na maral siraduna India government amasum Manipur government na Meetei community ki misang da leire hena maral siba galoina KHRC na akan mamongda India government da khudakta divide and rule tactics Kuki community singi marakta sa thariba si khudakta lepkadabani surrender group sing sizinaduna Kuki praja singi marakta internal conflict confusion amasum division create tawnaba hotnaroidabani haina su phongtokre masidana tana suda laidiba suspension of operation gi faction sing amasum proxy civil body sing sizinaduna force normal si purakna ba honar libasi mai pak pangamoy amasung yaba ngamlo hebo wafamasni sirol asida makhata na prime minister Narendra Modi gi maming palladuna hairi madudi Kuki community singi oiba political justice athubuda pro amasung justice purak par theng thalano hebo wafam yawno phongdok pagaloinana long standing political demand ama phangnabagi damakta Kuki praja singi oiba tonganba separate state natragana union territory legislature yawba pibanatana tungkoi solution purakpa ngamlo hebo wafam yawnus phungdokhi makhata na warep taruk amaga loboguloina ahan warep ta Narendra Modi na lusingba BJP government na Kuki community singbu forced normalcy purakna bagi damak chathariba si undemocratic amasum unconstitutional oi hebo wafam pali ani suba point na security forcing sizinaduna community amagi miyoi sing pubada facilitate tawba condemn tawbaga loinana ahum subu warepta government of India na divide and rule policy Kuki community singi marakta sathare haba wafam pali mari subu warepta na Prime Minister Narendra Modi na athubada justice purakpaga loinana separate state union territory Kuki praja singi namakta piyo haibasini hairo apunba club ki office tagi su HAC dagi sirol ama thulakli Hairok apunba club amadi hairok apunba mayra paibina sinduna hairok part 2 bazarda tang kunga matu August English nganiga kunga taruk irai numita ngarang nungthil pung ohum taba matamda sit and protest kam public meeting pangthoktuna NRC amadi census ki matangda khananaina tuna hairok ki oiba warep kya lokhi hari miyam gi warep singdi warep manga thuna lokhi ahan warep ta yellow mi furup sing kanabigi damak Manipur gi mito miyan cha sing hana khandokna ba NRC tawdringaida census ki thabak thorom hana paikhat pe yaro hebesni
ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞꯇꯅ IDPꯁꯤꯡꯅ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯝꯗ ꯍꯟꯖꯤꯟꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯦꯟꯁꯁꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯠꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ IDPꯁꯤꯡ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯝꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯟꯖꯤꯟꯅꯕ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯗꯅꯕ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯔꯤꯁꯨꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞꯇ ꯍꯩꯔꯣꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤ ꯑꯃꯠꯇꯅ ꯁꯦꯟꯁꯁꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯅꯆꯤꯡꯕ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤꯁꯤꯡꯅ ꯁꯦꯟꯁꯁꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕ ꯊꯦꯡꯅꯔꯕꯗꯤ ꯍꯩꯔꯣꯛ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄ ꯑꯐ-ꯐꯠꯇꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯅ ꯄꯨꯖꯒꯗꯕꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯩꯔꯣꯛ ꯈꯨꯜꯗꯒꯤ ꯏꯟꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯉꯥꯁꯨꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞꯇ ꯍꯩꯔꯣꯛꯀꯤ ꯌꯨꯝꯊꯣꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯅꯣ NRC ꯅꯣ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯊꯥꯕ ꯐ꯭ꯂꯦꯛ ꯑꯃꯃꯝ ꯋꯥꯡꯅ ꯌꯨꯡꯈꯠꯂꯒ ꯊꯝꯕ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯋꯥꯔꯦꯞꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯈꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯗꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ NRC ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯗ ꯇꯛꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯆꯪꯈꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ BJP ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ NRC ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯛꯁꯇꯥꯏꯜ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯒꯦꯔꯤ ꯔꯥꯖꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯊꯥꯖꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅ BJP ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯅ ꯂꯧꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ NRC ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ NRC ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯕꯤꯅꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯇꯛꯁꯤꯜꯂꯨꯅꯕ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 19ꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯥꯁ ꯀꯣꯟꯊꯧꯖꯝꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯃ ꯗꯦꯜꯂꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯋꯥꯏꯔꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄꯨꯡ 5:30 ꯇꯥꯕꯗ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯛꯁꯇꯥꯏꯜ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯒꯦꯔꯤ ꯔꯥꯖꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯎꯅꯕꯗꯨꯗ BJP ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ NRC ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯄꯨꯈꯠꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯒꯦꯔꯤ ꯔꯥꯖꯁꯤꯡꯍꯅ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯕꯤꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯡꯗ BJPꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯀꯌꯥꯒꯁꯨ ꯎꯅꯅꯕꯒꯤ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯇꯔꯨꯛꯀꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯡ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯃꯄꯨꯒꯤ ꯊꯣꯡꯒꯥꯜꯗ ꯄꯨꯔꯛꯇꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯆꯠꯊꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯟꯁꯥ ꯈꯨꯜꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯃꯤꯁꯟ ꯇꯔꯨꯛꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕꯁꯤ ꯇꯤꯌꯔ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯁꯦꯜ ꯈꯔꯅ ꯅꯝꯊꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯂꯩꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯀꯤ ꯃꯣꯛꯇ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯅꯥꯒꯥ ꯇꯔꯨꯛꯀꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯡ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯃꯄꯨꯒꯤ ꯊꯣꯡꯒꯥꯜꯗ ꯊꯝꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯣꯟꯁꯥ ꯈꯨꯜꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯑꯗꯥꯝ ꯗꯥꯔꯤꯅꯥꯃꯩꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯋꯥ ꯊꯝꯂꯛꯂꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦ 19ꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ KNAP ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯣꯟ ꯕꯩꯐꯩꯒꯤ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯐꯥꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯊꯤꯅ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯀꯣꯟꯁꯥ ꯈꯨꯜꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯃꯤꯁꯟ ꯇꯔꯨꯛ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ 100ꯅꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯔꯛꯄꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯁꯣꯂꯤꯗꯔꯤꯇꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯌꯔ ꯀꯝ ꯃꯤꯇꯤꯡꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ ꯉꯔꯥꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯤꯌꯥꯡꯃꯩ ꯄꯨꯏ ꯅꯥꯒꯥ ꯔꯨꯡꯗꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯌꯨꯅꯤꯠꯅ ꯁꯤꯜꯂꯒ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁ ꯃꯣꯛꯀꯤ ꯋꯦꯇꯤꯡ ꯁꯦꯠꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯁꯣꯂꯤꯗꯔꯤꯇꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯀꯝ ꯃꯤꯇꯤꯡꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯖꯗꯕ ꯅꯥꯒꯥ ꯃꯤꯆꯝ ꯇꯔꯨꯛ ꯂꯩꯔꯣꯟ ꯕꯩꯐꯩ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯅꯔꯒ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯄꯤꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ 100ꯅꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯈꯪꯁꯤꯟ ꯎꯁꯤꯟꯅꯗꯅ ꯀꯥꯎꯈ꯭ꯔꯒ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯖꯈꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯩꯊꯣꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯂꯤꯌꯥꯡꯃꯩ ꯄꯨꯏ ꯅꯥꯒꯥ ꯔꯨꯡꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯔꯧꯏ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯐꯥꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯏꯖꯤꯇꯦꯁꯟ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ರೆ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯆꯦꯟꯅꯕꯁꯤꯡ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯐꯥꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯁꯣꯟꯕ ꯂꯣꯠꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤक ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯗ ꯇꯤꯌꯔ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯁꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯊꯤ ꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯍꯜꯂꯒ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯅꯝꯊꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯥꯒꯥ ꯃꯤꯆꯝ ꯇꯔꯨꯛꯀꯤ ꯃꯤꯍꯥꯠꯇ ꯆꯦꯟꯅꯕꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯅ ꯐꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤ ꯍꯟꯗꯣꯛꯂꯣꯏ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯁꯨꯡꯂꯧꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯕꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤꯡ ꯀꯩꯗꯧꯅꯨꯡꯗ ꯁꯔꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯅꯥꯒꯥ ꯃꯤꯆꯝ ꯇꯔꯨꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯅꯤ ꯁꯥ ꯉꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯈꯣꯏ ꯍꯥꯠꯄꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯂꯩꯔꯣꯟ ꯕꯩꯐꯩꯒꯤ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯆꯤꯞ ꯂꯩꯔꯣꯟ ꯕꯩꯐꯩ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯚꯣꯂꯟꯇꯤꯌꯔꯁꯤꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯄꯥꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ KNAPꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯐꯥꯕ ꯄꯨꯟꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯐꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯅꯥꯒꯥ ꯃꯤꯆꯝ ꯇꯔꯨꯛꯀꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯂꯧꯈꯤꯔꯣꯏ ꯍꯦꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯂꯕꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯔꯨꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯃꯄꯨꯒꯤ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯊꯣꯡꯒꯥꯜꯗ ꯄꯨꯔꯛꯇꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯆꯠꯊꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯅ ꯇꯤꯌꯔ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯕꯔ ꯕꯨꯂꯦꯠ ꯀꯥꯞꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯍꯟꯈꯤꯕꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯣꯟꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ
Joint Tribe Council, Foothills Naga Coordination Committee amadi Native Peoples Committee na Lairon by Fight armed militants in the Paraga Tamthina Harkraba, Liangmai Misam Taruki Mihat Loinana, Lanka, Liangmai Kulgi, Misam Ani Harkiba, Sienari Bissing Paga the Venemadi Mihat Passing a Sigi, Justice Panganga the Venena, Masing Yamlava Yellow Mission Sarugiaduna, Kangla Tombi Degi Horagan, Namdi Long Pau release at Pada, State Amadi Central Combined Security Forcinga, Misam Yanga Mugna, but the security sing the Tier Gas Selamadi. Rubber bullet cap thorakpada misam miyam da aso openang han kibadu All Manipur United Clubs Organization amuko na akan mamongda yaning da phongdorakli amuko gi secretary publicity haisnam foreign mangang na khuyek pi duna thadorak pa sirol sina hai barat lengang na sengak pi duna thamli ba arm militant singna liangmai misam taruk loinna langka liangmai khunja ani hat kibadu da siena basing phaduna lepa asigi logi matungina serak piyu Loinana Makugi Justice Pangalo Haiba Asamba Asum Taxinu Kongsani Adobo Labacti with the security forcing a tear gas amadi labar bullet cap thorak for the Misa Mari Havidi P. Asian Boxay Nipuga Mari Makan de Ginupa Ama Sunui Boxay Taraga Taret, second MR de Ginupamasa Willow Bow Marian Maisi Kuntrago Homdoi Kuku Naga Belis the Ginupa Amaloinana. We con Liu si Kuntraga Turuk Laikidraba, Hauzuk Zenimski Mokta, Laidiva, Taruki Manunda, Ama, Penrong Wigi, Loinavi, Makwika, Hena Aso Opananki, Loinana Misam Kiamasu Aso Opan Nanganki Badubusu, Amukoni Yaning the Bamadipian of Fundorakli, Sirola Sinai Hauzi Aso Opan Nang Lavasingbu, Layang Bidi Zenimski Mari Lena Doctor Singasu, Hena Kielo Viduna, Yangwina ba Amukogi Maketi Haisarakli, Loinana State Langana Misang Mikai Naiva Langaki Tausa Tavasina, Kangluk Furup Singi Marak the Hena Tamtiba Tauto to one Badanatana, State Ashida Ing Tapalehan with Akaiba. Aduna, Langana Manaba Miyang Tambiduna, Kangluk Furukudima Pumana Yengo, Furukudima Kilangani Habulu, Democracy at Palevamagi, Masatki, Wang with the Tabak Torabadi, Indian Democracy, Masak Mangshilakani, Miyangi Boys, Tagatapani, Democracy Kangatapani Hari. Trong Lobby etek Sienava, Equis, Assamgi Zela Tazin Creati, is Palal Thado, Allies Lalboy Singsan Koba. National Investigation Agency NIA Parhava, Trong Lobby Terror Ethic Senabani have MUAC, Judicial Custody that remand Loktrava Matumaha, Assam Gizil Tazing Riadi, August Kitang Taragani to English and Kunga Tarukta NIA, UK NAG, Finance Hitni Hava, United Kuki Nation Army Gi Finance Hitni Haizava, Palal Thado Allies Lalboy Singsanasi, Fakibani. Masigi matung nama si Trong Lobby awang laikai tau haukiba August haukiba April gi tang tare English ngani ga kun ga trukta pikliba angang ani hat kibada terror attack sa takibada mari lainana fogat pani hari sa tharkiba attack aduda mara laijadraba angang ani gi mama su asu apan yaukibani video conferencing gi kuthangda NI Special Court to Manipura S Palal Thado Allies Lalboy Singsan hariba MUAC NIA Special Court to Manipur Potoki Special PP na appearing to Bagaloin NIA na submitted to Kiba law and order situation si state da prevailing town with the mak state asigi jail ama de hekta hariba equis asi thamasi farmasum serious risks we have a weapon Pontoki Masida Natana Maki personal safety amasum life ta State asigi manungda equis asi detention tawduna thamba asi in danger we have a weapon PP na makata na thamki asida natana es palal thadaw allies lalwai singsan si state asida makata na thamthaba taragadi investigation sa thaba matamna khurau thangak pu yai have a weapon su special PP na makata na phongtoki amaromdana equis asi Susampur labor district jail da detain tawba thambana maki health condition aphaba oigani masidana tana kariguma Susampur thamba taragadi maki imung manunga unabadasu araibam oigan heba wafam thamki court na nakal animaki warep taraba matungda makata na September gi tang ohum English ngani ga kunga taruk phaba judicial custody de 21 asi remand lakthabada ayapa pikhi makata na court na thamki wafam amana es palal thadaw allies lalboy singsan hariba MUAC Assam gi Central Jail Guwahati da thamna basu wapam phongtoki
कोर्ट की ऑर्डर अमगी मतुंगिना ngarang numidang wairam Guwahati ki damak es palal thadau pukre suwairi police na makhatana phongdokhibada palal thadau si Toronglawi terror attack tanatana atop crime kadu sinaba miuni February ahum amasumari English ngani ge kunga jarukta molnom numai caption kiba thawdok masidantana March amasum July sayisida numai caption kiba thawdok kadu sinaba mimisa amani heri Su violate we have a SARS KNO UPF na yakidri separate administration ki dabi handok palitri Kuki militant group kunga mangarom represent tawtuna kedar listing aniga sani rom laiba tripartite suspension of operation su agreement ki makhada laiba Kuki National Organization KNO amasum United People Front UPF singna ceasefire framework ki ground rules sing violation tawi haina SARS tawri basi yaning daba phungdorakli haina news agency sing report tawri report sing asigi matungina Kuki militant singi umbrella organization si poidiba KNO amasum UPF na joint monitoring group JMG da response tawraduna su group sing dealing tawda Manipur government na double standard sijinai haiduna state government na Kuki community singi mayokta hingsa sathai haina sumaral sirakli organization ani asina hiramasigi matang the independence federal investigation tawduna Kuki zo area sing separate administration pinaba WAC yingshin gadabane hari organization ani asina ground rules sing violation tawi kedar sing designated camp singi mapan kulai paiduna conflict na suwala mafam sing sanction na yaukshili habigi sar sing asigi reply piraduna kiano amasum UPF na commissioner kam secretary home amaso GMG gi chairman sithi iduna sengdorakre hari official oin organization ani asin ikiba sithi etuda organization sing asida siriba maral sing reject tokiba loinana English ngani ga kun ko humdagi me ahumdagi haurakhiba conflict asida security apparatus sing breakdown tawkhibadagi designated camp sing security assessment tawada Khudong sada laikhiari hariba conflict tholingi serakta central government gi official sing maru oina Ministry of Home Affairs ki interlocutor AK Mishra amaso joint director Northeast Mandip Toli Manipur state laktuna ground situation sing matam adu state force amadi atai actor singna Kuki sing hingsa gi thaudok sing chatakibada action lokot kiba leibra haina organization asina hangli matam adu infrastructure sing thugai khaiba state force amasum surrender faction sing amadi state force sing gi laktuna duna armory lut sing tawki amadi national highway sing atamna blockade tawduna Kuki sing na khunda mafam singda essential commodity sing pushinba thingduna laikhi eri English ngani ga kunga mari gi angan masarukta Ministry of Home Affairs su extension ki meeting tawgada badu Manipur government na January English ngani ga kunga mari da administrative agreement sing dagi unilateral withdrawal tawduna boycott tawkiba sina tripartite process asi sonthan khian su maral siri KNO amasum UPF na makhata na Kuki zo area sing separate administration piduna legislature laiba union territory gi WAC housing phawbo hongba letri hari